Kako da povećate profit u narednih 30 dana? Zdravo, moje ime je Dejan Savić, dobrodošli na kanal Sistemicu, rešenje gde vam pomažem da razvijate biznis radeći pametnije, a ne više uz pomoć sistema. U današnjem videu sa vama želim da podelim jednu strategiju koja lično meni predstavlja prekretnicu u mom biznisu i danas učim mojim polaznicima na Mastermindu kako da brzo i efikasno optimizuju svoju bazu klijenata. Dosta ljudi danas ima izazov sa marketingom, sa prihodima, sa novcem i jedan od tih rešenja je marketing. I onda šta rade ljudi? Pokušavaju da dobiju nove klijente putem Facebook reklama, Google oglasa, preporuke i tako dalje, ali ono što u suštini je velika greška jeste da se fokusirate na goluba na grani umjesto na vrapca koji vam je već u ruci. Ja kući imam kod mojih roditelja jednu trešnju koja svake godine rodi jako dobro i ono što uvek uradim jeste da pojedem one trešnje koje su mi na dohvat ruke. I dosta ljudi u svom biznisu bi trebalo da se fokusira isto. Nemojte se truditi da se penjete, da uhrebite one sočne trešnje gore koje su na vrhu, a gde su klimave grani, gde vam treba puno truda kad vam tu na dohvat ruke leži ono što želite. U ovom slučaju je taj profit. I kako u biznisu to možete da iskoristite? Tako što ćete se fokusirati na vaše postojeće kupce i klijente. To dosta ljudi zanemaruje, a to su zaista to voće na niskim granama koje vrlo brzo i u veoma kratkom roku možete ubrati kako biste povećali svoje prihode i profit. Šta predlažem da uradite? Treba da sortirate vaše listu klijenata. Ono što možete da uradite jeste popišite sa sve vaše trenutne klijente ili kupce koje imate i posrstavite ih u odgovarajući kvadrat koji ima u horizontali skalu lakoća saradnje, a u vertikali ima profitabilnost. I kad napravite, podvučete crtu, imaćete 4 kvadranta i u gornjem desnom uglu imaćete, stavite oznaku A klasa klijenata ili kupaca. To su vam klijenti koji su laki za saradnju i koji su vam profitabilni. U donjem desnom uglu stavit ćete B klasa klijenata, to su klijenti ili kupci koji su laki za saradnju, ali nisu profitabilni. S druge strane, na levoj strani, u donjem levom uglu imaćete C klasu klijenata koji su teški za saradnju i nisu ni profitabilni i u gornjem levom uglu imaćete D klasu klijenata koji su profitabilni, ali su teški za saradnju. I gde većina ljudi ima izazove jeste što nikad ne sednu i zaista ne sortiraju i ne razmisle šta da urade sa tim tipovima klijentima. Ono što možete uraditi kako biste razvili i povećali svoj biznis jeste, ako popišete svoju listu klijenata i stavite im oznaku tu A, da su A klasa klijenata, šta treba da uradite s njima? Treba da ih pozovete, da im se zahvalite na saradnji, treba da ih izvedete na ručak, treba da im pošaljete neki poklon i treba da ih pitate da vam pomogu da razvijate svoj biznis. Kako? Tako što ćete od njih tražiti to jest zamolit ćete ih da li znaju još neko kome bi isto koristile vaše usluge, shvatite da se ljudi druže sa ljudima koji su slični njima. I tako vaši idealni klijenti, idealni kupci se druže sa ljudima slični njima i najmanje što mogu da urade jeste da vas preporuče, da kaže kako su zadovoljni, možete napraviti neki sistem za preporuke gde ćete to automatizovati, ali za početak je dovoljno zaista da ih izvedete na ručak, kao što sam ja uradio. Uzeo sam top 20 mojih klijenata i onda sam ih pozvao na ručak i jednostavno imali smo jedno vreme da zaista podelimo neka iskustva, da se ispričamo, da im se zahvalim, ali ujedno sam rekao da mi je cilj da razvijam biznis sa klijentima koji su slični njima i pitao sam da li znaju jednu ili dve firme ili osobe koje bi mogli imati koristi od mojih usluga. Tako da vam ti A klasa klijenti mogu pomoći putem preporuka, a druga stvar kako vam oni mogu pomoći jeste putem svedočanstva, putem referenci. Danas ljudi su dosta nepoverljivi i jedan od najlakših načina da nečiju nepoverljivost i sumnju otkloniti jeste da koristite u vašem marketingu i vašim porukama treće osobe, to jest izjave, preporuke, video svedočanstva vaših klijenata. Ako odete na moj sajt Pro Business Centar, tamo ćete vidjeti da imam izjave video svedočanstva klijenata. Ako odete na
Business Mastermind program i kurse, vidjet ćete da tamo isto imam izjave klijenta u formatu video svedočanstva i to je jedan način kako ljudi će želeti da sarađuju s vama, ne tako što ćete vi njima reći da ste vi najbolji, nego tako što će vaši klijenti kojima ste dali neki rezultat reći da ste vi jedan najboljih opcija za saradnju i da vas preporučuju. Tako da, što se tiče A klase klijenata, imate dve stvari koje možete uraditi već u narednih 7 dana, jeste pošaljite mail ili ih izvedite na ručak i pitate za preporuke i pitate za video svedočanstva. Šta radite sa B klasom klijenata? Tip klijenata koji su laki isto za saradnju, a koji nisu profitabilni. Sad samo prije nego što kažem što se tiče B klijenata da odredim neke kriterijume za lakoću za saradnju. Šta to znači? Tu treba da odredite vi nešto što je vama važno, kako vi definišete da li je neko dobar ili loš kupac ili klijent. Recimo, kod mene u knjigovodstvenoj agenciji kriterijumi koji se odnose na tu lakoću saradnje jeste da li imamo dobru komunikaciju, da li se držimo obećanja, da li klijent drži obećanja, da li dostavlja dokumentaciju na vreme, da li plaća na vreme u celosti. To su neki klijenti i ako klijenti to rade, oni su kod mene automatski laki za saradnju. Oni koji nam ne dostavljaju dokumentaciju ili koje moramo podsjetiti stalno za neke stvari, to nisu laki za saradnju i oni idu na levu stranu. Tako da su to neki moji kriterijumi, mogu vam poslužiti kao primjer da odredite vi svoje kriterijume. Sad da se vratim na B klasu klijenta, šta treba da uradite sa njima? Znači, kod njih je problem što su oni laki za saradnju, ali jednostavno onaj novac koji vam plaćaju iz raznih razloga nije dovoljan da ostvarite profit ili možda čak i da pokrijete troškove. I morate shvatiti da uglavnom nisu klijenti problem, nego ste vi problem zato što ne znate svoje brojke, nikad niste obraćali i fokusirali se na taj deo i ono što morate da uradite jeste da s njima razgovarate. Isto tako ih možete pozvati telefonom ili im poslati mail. Uvijek je bolje lice u lice, ali u svakom slučaju sljedeći korak od njih jeste da im kažete kako stvari stoje. Isto možete reći, Pero, Miko, Žiko, drago mi je na dosadašnjoj saradnji, zaista uživamo što ostavljate dokumentaciju na vreme, što imamo dobru komunikaciju i što uvijek se držite obećanja, ali ima jedna stvar koju bih voleo da razgovaramo zato što može predstavljati izazov, a to je da jednostavno trenutno cena koju plaćate pre 2, 3, 4 godine koju smo dogovorili, jednostavno došlo je do promjene okolnosti i da bismo mogli nastaviti da vam pružamo bolje usluge, jednostavno ta cena više ne opravdava naše troškove. I teo sam s tobom da otvoreno razgovaram da li postoji mogućnost da razgovaramo o toj ceni i onda predložite ono što mislite da bi trebalo taj klijent da plaća. Znači, potrebno je na takav neki način s njima otvoreno i iskreno da razgovarate i da shvatite ta osoba ako je laka za saradnju i zaista nema budžet ili ne želi da plaća, onda ono što treba da uraditi jeste da s njim završite saradnju, jer zaista nema svrhe da vi trošite svoje vreme i resurse za neko ko vas vodi u gubite, sa kime gubite novac. Ali do tog momenta imate korak pre, a to je da prvo identifikujete takve kupce i klijente i onda s njima da zakažete sastanak i da razgovarate otvoreno. I vidjet ćete u velikom broju slučaja da će klijente, ako ste iskreni, otvoreni i ako zaista dajete vrednost, neće biti nikakav problem da povećate cenu za njih zato što u suštini vi nikad niste ih ni pitali. Ovo će biti prvi put da ste ih pitali, a generalno vi bi trebalo, ako ste profesionalac, svake godine da povećavate cene, zato što svake godine, ako imate jednog klijenta, vama vrednost raste za ono što radi tog klijenta, zato što imate više iskustva, više znanja i onda jednostavno to je neki normalan poslovni model da se cene povećavaju. Dobro, to je što se tiče B klase klijenata. Što se tiče C klase klijenata, koji su teški za saradnju i koji nisu profitabilni, tu je odluka najjednostavnija, jeste da s njima što pre završite saradnju i da više ne primate takve klijente, zato što će vas boleti glava, stresirat ćete se, plus bit ćete u gubitku i ono što možete uraditi jeste isto im pošaljite poruku, došlo je do promjene načina poslovanja i da narednih mjesec dana predlažete promjenu da pronađe bolju opciju ili vi predložite ako imate nekog za njih. Ali uglavnom je suština da kod tih klijenata nemojte da odugovlačite. Znači, ako nešto ne funkcioniše, svakim danom će sve biti gore i gore, ništa se samo od sebe ne popravlja i jedno od ličnih pitanja koje možete sebi postavljati, koje mi postavljamo u firmi, jeste, znajući ono što znate o tom klijentu ili kupcu, sada da li biste ponovo sa njim počeli saradnju da se možete vratiti na početak te saradnje. Ako je odgovor kao i stopa ne, to znači još jedan jasan signal da treba da prekinete sa njim saradnju.
Tako da je to, kod C klijenta je najlakše rešiti, ali ono gdje je veliki izazov jesu ovi D klijenti, a to su klijenti u gornjem levom uglu, koji su profitabilni, ali su teški za saradnju. Znači, to su ljudi koji vam plaćaju novac da biste vi pokrili svoje troškove i jedini moment kada ste zadovoljni u odnosu sa njima jeste moment kada uplate na račun, ali ovako svaki vid komunikacije s njima, poziv na telefon ili ako ih sretnete na ulici, okrenete glavu, čisto nadate se da nećete na njih naići, to su klijenti koji su problematični zbog toga ako je taj profit koji od njih zarađuje prilično velik u odnosu na ostale prihode u vašoj firmi, onda može biti problematično ako njih izgubite, jeste da ćete onda jednostavno trpeti neki deo vašeg biznisa, nećete moći da platite zarade, neke operativne troškove i zato je tu morate taktički pristupati. A kako taktički? Ako vam neko plaća, ne znam, 20-30% od ukupnih vaših prihoda, pokušajte u što kraćem vremenskom periodu da pronađete zamenu za te klijente, da nadomestite gubitak tih prihoda i kada tu budete sigurni, onda isto razgovarate kao što biste razgovarali sa C klasom klijenata koji su isto teški za saradnju i nisu profitabilni, jeste predložite im prekid saradnje u što kraćem roku, ali do tog momenta da vam ne bi stao biznis zato što nemate novca, tu morate malo izgurati i tu je onda zaista važno da pojačate marketing, da postavite bolji prodajni proces i da pronađete što pre zamenu za te klijente, ali da ti klijenti budu zaista A klasa klijenata. Tako da u globalu ovo je jedan vrlo jednostavan način ako uradite da povećate prihode i profite u svojoj firmi tako što ćete raditi sa onim što već imate, to su vaši postojeći klijenti i kupci. I nadam se da vam je bio ovaj koristan video. Ukoliko želite da u budućnosti dobijate video sličnog materijala, a prvi put ste danas na mom kanalu, kliknite na dugme prijavite se i na dugme zvonce da biste dobijali obaveštenje za svaki sledeći video koji izlazi svake srede. A takođe možete ovaj video lajkovati ili ako imate neko pitanje, imate dole komentare, postavite pitanje, ja ću rado pročitati, isčitam sve komentare i poslaću vam moje razmišljanje i moje odgovore. Do sledećeg videoklipa i sledeće nedelje veliki pozdrav!